Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kigali Monitor TV, ni kuri uyu munsi, ni kuri wa gatandatu, ni tariki 24 z'ukwezi kwa 2019, na makuru mu Kinyarwanda muri kugezwa nanjye Isumaire Papi Muhinda. Makuru yacu tuza guhera no mu gihugu cy'u Rwanda kuri wa gatanu tariki 22 Gashyantare 2019, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye impapuro zemerera ambasaderi 13 guhagararira ibihugu byabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abakiriwe na Perezida Paul Kagame harimo Buzaleski uhagarariye igihugu cya Pologne mu Rwanda, Charles Kidiaka Arthur uhagarariye igihugu cya Thailand, Mark Raphael Ramsden uhagarariye igihugu cya New Zealand, ndetse na Lisa Stader uhagarariye igihugu cya Canada. Mu bandi bahatandukanye harimo Nguyen Kim Doan uhagarariye igihugu cya Vietnam, Francisca Chetten Sudan uhagarariye igihugu cya Ghana, Abdullahi Fahad Al-Qatar uhagarariye igihugu cya Arabia Saudite, Harina Maria Rodriguez Fernandez Malechita uhagarariye igihugu cya Portugal, Monica Patricia Clemente Musa uhagarariye igihugu cya Mozambique, ndetse na Eric Frank Michel Rizonix uhagarariye igihugu cya Benin, ndetse n'abandi batandukanye harimo na Ron Adam wa Israel, ndetse na Willand Sunel Danos uhagarariye igihugu cya Sri Lanka. Ko nyuma yo kwakira aba baperezida bombi, Perezida Paul Kagame afitanye guhura n'abandi bayobozi batandukanye bahagarariye ibihugu bya mu Rwanda mu gikorwa ngarukamwaka kibahuriza hamwe. Mandi makuru atandukanye mu karere ka Nyagatare hamaze kugaragara abarimu basaga 108 bakora mu Rwanda badafite ibyangombwa bemerera gukora mu gihugu cy'u Rwanda. Mwigenzura ku burezi ndetse n'ireme ryawo byakozwe muri uyu mwaka wa 2018 na 2019 mu karere ka Nyagatare, byagaragaye ko abarimu basaga 108 mu barimu 188 bahakorera babagande badafite ibyangombwa bemerera gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byatangajwe muri uyu mwaka wa 2019 aho amashuri yaratangiye. Murekatete Juliet umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza avuga ko bahaye icyumweru kimwe kuba bashatse ibyangombwa bemera kuba bakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'amandi makuru atandukanye kuri iki cyumweru tariki 24 Gashyantare kugeza kuri cyundi cyumweru tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019 mu Rwanda hazaba hatangiye isiganwa ry'amagare mpuzamahanga ku mikino y'amagare Tour du Rwanda mwaka wa 2019, aho iri siganwa rizaba rifite amakipe atandukanye harimo n'ikipe y'u Rwanda izaba iyobowe na kapiteni wayo Ndayisenga Valence, dore ko nawe azitabira ari kapiteni w'ikipe y'igihugu. Ndayisenga Valence umunyarwanda ufite agahigo kuba yaratwaye Tour du Rwanda ebyiri mu 2014 ndetse na 2016, avuga ko abanyarwanda batabizeza ibitangaza muri Tour du Rwanda 2019, ariko abona yabaha icyizere kingana na 85% kuba baryegukana nk'ibisanzwe. Ino Tour du Rwanda izaba yaritabiriwe n'amakipe atandukanye harimo Astana Pro Team, Direct Energie de l'Eco Marcel Provence, KTM, Team Nova de Risky, Dimension Data for Quebec, Proton Team, Nezeratopia Pro Team, Benediction Continental Team, Rwanda National Team, Équipe Nationale d'Alger, Équipe Nationale du Cameroun, Kenya National Team, Ultra National Team, Équipe Nationale de France Under 23, ndetse n'andi makipe atandukanye, dore ko bazabahita mu gihugu hose hatandukanye harimo ko bazazenguka i Kigali bakajya mu ntara birumvikana Huye, bakazajya i Rubavu, Karongi ndetse n'ahandi hatandukanye. Mu yandi makuru atandukanye y'ubukungu turagaruka mu kanya. Mu bukungu turazagera amakuru atandukanye no kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda. Banki nkuru y'igihugu BNR yatangaje ko mu mwaka ushize mwaka wa 2018 u Rwanda rwohereje mu mahanga ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 995.7 z'amadolari avuye kuri miliyoni 943.5 z'amadolari mu mwaka wa 2017. Ibi byatangajwe kuri uyu wa 24 Gashyantare 2019 mu muhango wo kwerekana ishusho ya politike y'imicungire y'urwego rw'imari n'agaciro k'ifaranga ry'igihugu aho rihagaze. BNR yagaragaje ko nubwo ibyoherejwe mu mahanga byongeye ikinyuranyo cy'ibitumizwa mu mahanga cyo cyazamutse ku kigero cya 12.4%. BNR ikomeza isobanura ko uku kwiyongera kw'ibitumizwa hanze kwaturutse ku mishinga minini y'ibikorwa remezo gukorera hano mu Rwanda, harimo n'uruganda rw'amashanyarazi akomoka kuri Nyiramugengeri ruri kubakwa mu karere ka Gisagara, ikibuga cy'indege
cy'indege cya Bugesera, imihanda itandukanye ndetse igurwa ry'ibicuruzwa bikenewe mu nganda. Ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga cyane birimo ikawa, icyayi, ibireti n'amabuye y'agaciro nabyo byiyongeye ku buryo bushimishije kuko byinjije miliyoni saga 312.7 z'amadolari zivuye kuri miliyoni 284 z'amadolari yari yinjijwe mu mwaka wa 2017. Tuva mu makuru y'ubukungu y'amakuru ya tekinoloji, dore ko abagiye atandukanye nk'ibisanzwe Samsung yasohoye telefone zirimo igundwa igahindurwa tablet igura hafi miliyoni 2 z'amanyarwanda. Samsung yashize ku isoko ubwoko butatu bwa telefone burimo imwe idasanzwe yitwa Galaxy Fold ishobora gukunjwa igahinduka nka tablet, yashizwe ku giciro kiri hafi miliyoni 2 z'amanyarwanda z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri wa gatanu mu mujyi wa San Francisco nibwo Samsung yashize ku isoko Galaxy Fold, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, ebyiri za nyuma zije guhangana ku isoko n'ubwoko bwa iPhone X zashizwe hanze n'ikigo gikora amatelefoni cya Apple umwaka ushize. Galaxy Fold niyo telefone ifite imimerere idasanzwe muzatangajwe zose. Ni telefone ishobora gukunjwa nk'uko umuntu abumba igitabo cyangwa se akakibumbura. Iyi telefone niyo ya mbere ya Android igiye ku isoko ifite RAM nini kuko ifite hafi gigabyte 12 mu gihe ishobora kubika ibintu bingana na gigabyte 512. Mu makuru y'imikino agiye atandukanye nuko ikipe ya PL FC nyuma yo gutsinda Amagaju ibitego 2-1 yaje kongera itsinda ikipe ya Musanze hano i Kigali ibitego 2-0. Ikipe ya Musanze bivugana ko ikomeje kujya mu mazi abira. Ikipe ya Les Sport nayo yaje kujya mu karere ka Huye iza gutsinda ikipe ya Mukuru ibitego 3-0, harimo ni na kimwe cy'umukinnyi mushyashya wabo Gilles Olimwengo. Ino kipe ya Les Sport yaje no gushimirwa bikomeye cyane n'umuhanzi Rayvan nyuma y'uko celebration y'ikipe yakunze kugaragaramo imbyino ya Tetima cyangwa se y'indirimbo y'umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Bandi makuru atandukanye nuko ikipe ya Les Sport ihagaze ku mwanya wa kabiri nyuma y'uko ikipe ya mbere ihagaze ku mwanya wa mbere ari APR, naho ikipe ya Mukura iri ku mwanya wa gatatu. Bandi makuru atandukanye twababwira nuko muri iyi weekend amakuru birumvikana ndetse n'imikino ya sport itandukanye ya muri basket, volleyball ndetse na football birabyakoje doze ko tuzagenda tuyibagezaho. Kambashimire nari Isumwe Primo ndamwabanaga muri aya makuru atandukanye. Tubitse kumushaka mwadukurikirana muciye ku mbuga zacu nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse no kuri YouTube channel yacu aho mwakandika Kigali Monitor Official mukabona amavideo atandukanye ndetse kuri website yacu www.kigalimonitor.com. Tubitse ko kuri Instagram ari Kigali Monitor Official. Kambashimire nakagaruka nk'ibisanzwe.